Duwang harong sa Bartlett Street, Barangay Ibingay, Masbate City, ang natumtum nin kalayo kasuod mang aga. Sigun kay Senior Fire Officer 1 Angelo Franco Marcaida, ang Chief Investigator kan BFP Masbate. Alas 6:18 nin aga kan maipaabot sa Indakan City Disaster Risk Reduction Management Office ang insidente. Sa inisyal nindang investigasyon, nagluluwas na electrical short circuit ang kausa kan nagbungkaras na kasulo sa pagrugaring na harong ni Sunny Boy Abilita na ikinadamay kan harong ni Jeremias Apalit. Alas 7:16 nin aga kan maideklara ining fire out na. 1 meter lang yung distance ng bahay. Yung isa medyo malaki, tapos yung isa is parang kalahati lang. Yung body niya, yung kalahati is concrete, and then light materials na lahat, ma'am. Saroan na italang lugadan sa insidente na nagwalat ni 93,750 pisong danyos. Katakod kan insidente, liwat na nagpagirumduman BFP sa publiko na magin alerto nga ni makaibitar na mauaran nin mga pagrugaring dahil kan mga kasulo. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.